ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе барномаи фарҳангӣ доир шуд. гузориш дар ин хусус. ваҳдат заминаи муҳими ҳамбастагӣ, дӯстию рафоқат ва эҳтироми тарафайн байни минтақаҳои Тоҷикистон ягонаро фароҳам овард. танҳо бо шарофати ваҳдати миллӣ, миллати тоҷик ва Тоҷикистонро ҳамчун давлати соҳиби истиқлол, соҳибтамаддун ва дорои фарҳанги бою ғанӣ дар арсаи ҷаҳонӣ шинохтанд ва эҳтиром карданд. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар майдони шаршараи назди наврӯзгоҳи пойтахт бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ барномаи фарҳангӣ доир гардид. дар чорабини муовини раиси шаҳри Душанбе Дилбар Одилзода иштирок ва суханронӣ намуда аз номи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳозирин ва дар симои онҳо сокинону меҳмонони пойтахтро бо ин ҷашни муқаддас табрику таҳният гуфт. зимни суханрониҳо зикр шуд ки ваҳдати миллӣ эҳёгари асли фарҳангӣ, маънавӣ ва сиёсии миллати тоҷик мебошад. маҳз ба шарофати ваҳдати миллӣ ва зери таъсири он худшиносӣ, худогоҳӣ ва ваҳдатсолории миллати тоҷик аз нав авҷ гирифт ва дар ин раванд моро ба зинаҳои нисбатан баланди тараққиёти иҷтимоию сиёсӣ ва фарҳангӣ расонид. таври асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намудаанд, воқеият ин аст ки майлу ирода, саъю талош, таҳаммулгароӣ ва хиради азалии миллати тамаддунсозу фарҳангсолори тоҷик ва тафаккури созандаву рӯҳи шикастнопазири халқи Тоҷикистон муҳимтарин омили расидан ба сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ мебошад. воқеан муттаҳид шудан атрофи сиёсати созандаю ободкоронаи пешвои миллат баҳри ободию гулгулшукуфои ватани азизамон Тоҷикистон ваҳдати воқеии миллат мебошад. мардуми сулҳпарвару адолатхоҳи ҷумҳурӣ хизматҳои бузургу шоисаи президенти ҷумҳурӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҳама рӯзу ҳама соат мебинанд, мушоҳида мекунанд ва ба номи шарифу амалҳои мондагорашон арҷ мегузоранд. месазад ки ҳар як шаҳрванди худогоҳи миллат хизматҳои президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро қадр карда атрофи сиёсати созандаю инсонмеҳвари пешвои миллат муттаҳид гардад ва баҳри ободию гулгулшукуфои ватани азизамон Тоҷикистон хизмати худро дареғ надорад. бояд дар хотир дорем ки заминаи тамоми дастовардҳои миллати мо дар ваҳдат аст. аз ин рӯ ҳар як аъзои ҷомеаи тоҷик бояд муҳимияти ваҳдатро дарк намуда баҳри пойдории он талош варзад, то Тоҷикистон ҳама вақт ҳамчун як мамлакати амну босубот боқӣ монад. чорабинии фарҳангӣ бо пешниҳоди барномаи рангини ҳунарӣ аз ҷониби аҳли санъату ҳунари кишвар идома ёфт. ваҳдати миллӣ дар таърихи навини давлатдории миллати тоҷик бозёфти арзишмандтарин мебошад, зеро он барои амалӣ гардидани армонҳои халқамон ки бо қалби пур аз умед интизори сулҳу оромӣ ва дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ буданд, заминаи воқеӣ гузошт. танини ҷашнӣ ба муносибати солгарди 27-уми рӯзи ваҳдати миллӣ дар маркази маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, шаҳри Хорух дар сатҳи баланд сурат гирифт. хосият Худоёр Бекзода дар ҳамин бора шарҳи бештар дорад. дар таърихи навини миллати тоҷик дар асри нав фазои хоҷистафолии ваҳдатро муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фарзанди диёр ба сарзамини тоҷикон овард. кулли тоҷикони ҷаҳон ин пешвои сулҳофар ва ваҳдатсароро қаҳрамони миллат донистанд ва талошу ҷонисориҳои ӯ дар роҳи ба ҳамоварии миллат дар ҷаридаи таърих абадан сабт хоҳад монд. имрӯз ҷашни ваҳдати миллӣ яке аз бузургтарин тантанаҳои мамлакат аст ва дар сартосари мамлакат қадамҳои устувор дорад ва барои ҳар як фарди ватандӯсту худогоҳ нерӯбахшанда мебошад. тоҷикамро тоҷи даврон бишмарам, зоти поку фарри яздон бишмарам. کاخ وحدت شد بنای عصر نو، شهستونش آل سامان بشمرم. این شهستون وحدت که رسا 27 سال می شود پاینده است و ملت تاجیک در خوشی و در خرسندی عمر بسر می برد. در آنجایی که وحدت است آنجا خیر و برکت زندگی، آنجا پیشروی، آنجا آبادی و سازندگی هست و این شهستون را اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بنیاد کرد. مبارک باشد این روز خجسته، این روز نیک، روز وحدت. ای دوست بیا محفل شاهانه همینجاست، ساقی و می و مطرب و پروانه
مادرم، من مادرانه دعا میکنم که همیشه در تاجیکستان عزیز ما صلح و ثبات باشد و تمام خوشهای زندگی رو خواهانم. بگذار وعدت ما پاینده باشد. ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان مهمیت این جشن بزرگ را در مغز استخوان جای نمودند، زیرا به خوبی درک دارند که کلاً زندگی شایسته امروزیان سرمنشأ از وحدت میگیرد. آغاز همه پیشرفت و شکوفایی وطن، سازندگی و بنیادکاری، روزگار آسوده هموطنان وحدت ملی می باشد. ای خدا پیوند کن بشکسته را، جمع کن جمعی پریشان گشته را، جمع خردی تاجیکستانی مرا از پریشانی نگاه دار. ای خدا، شاید دعای ملت تاجیک بود که امام علی رحمان به سر حاکمیت آمد و ملت را از ورطه نابودشوی نجات بخشید و امروز مردم سربلند تاجیکستان در یک فضای صلح و آرامی زندگی دارند و افتخار داریم که جوانان جمهوری تاجیکستان و جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان در تمام ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق فعالیت نموده ایستادند. و وعدت برای همه وطنان ما مبارک شود. و برای ما امروز خیلی ضرور است که این استقلالیت خود، این دولت ملی خود و این صلح و ثبات خود را باید مثل گوهر که چشم نگهداری کنیم. راهبریت ولایت و مهمانان از چاره‌بینی ادانه تنین بزرگی وحدت دیدن نمودند. چاره‌بینی در باغ فرهنگی فراغتی مرکزی ولایت برگزار کرده شد و در آن دستاوردهای دوران وحدت آرایی کشور به تماشا گذاشته شدند. هر یک اداره و کارخانه و ساحه پیشرفته جامعه کامیابی و موفقیت‌های خویش را معرفی نمودند. وحدت ملی این شکوفایی وطن است. وحدت به هم آمدن، از یک گریبان سر برون آوردن، پاک‌طینتی، پاکسرشتی، همدیگر فهمی و یک دلی می باشد. بگذار وحدت ما همیشه پاینده باشد و صلح و ثبات همیشه در جمهوری عزیزمون جاویدان ماند. وحدت ملی برای هر یک تاجیک و تاجیکستانی نعمت پرارزش بوده. به نیکوحوالی خلقمون، به پیشرفت آبادی وطن عزیزمون زمینه واقعی گذاشت. محض با کوشش‌های پیوسته اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان، ملت پریشان سرجم آمد، مملکت آباد شد، گل شکفت و امروز در چهره هر فرزند تاجیک نشاط و خرسندی فرماست. در قسمت دیگری چاره‌بینی، رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان جمع آمدگان را با این عید فرخنده تبریک و تهنیت گفته قید داشت که با تلاش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، ملت کهن تاریخ ما به یگانگی و همدیگر فهمی رسید که افتخار نسل‌های امروز و فردا هست و خواهد ماند. گفته شد که وحدت نعمت بی‌نظیر است. وحدت میوه شیرین ذکاوت و فراست است که آن را در فضای امروزه تاجیکستان زحمت‌های شبانه روزی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان تنین انداز نمودند و شکرانه می باید این آسودگی قلبی مادران تاجیک را، این آبادی و بنیادکاری تاجیکستان عزیز را. فرجام چاره‌بینی چون عنعنه نیک برنامه فرهنگی بود که وصف وحدت را می کرد. با تاکید اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان توانایی ملت و دولت با استواری و پایداری موجودیت وحدت ملی و صلح و ثبات پیوندی ناگسستنی دارد. در شهر کانی بادام ساکنان جشن روز وحدت ملی را با شکوه و شهامت خاصه استقبال گرفتند. تفصیلات در این باره. در همایش تنتنوی نمایندگان مقامات‌های اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر حاضرین و در سیمای آنها تمام ساکنان شهر کانی بادام را به مناسبت سالگرد نوبتی روز وحدت صدقاً شادباش گفتند. ضمناً تذکر داده شد که 27 سال مقدم ایام فیروز و فرخنده سنه سرنوشت‌ساز خلق و ملت تاجیک روز وحدت ملی فرا رسید.
институтҳои воломақоми сатҳи ҷаҳонӣ таҷрибаи сулҳофарии тоҷиконро ба хотири татбиқи он дар минтақаҳои пурхуруҷ ва даргирии олам меомӯзанд. солҳое ки тоҷикистон баъди расидан ба сулҳи умум аз сар гузаронид, марҳалаи рушди баркамоли кишварамон дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ маҳсуб мешавад ки аз ба имзорасии созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ сарчашма мегирад. баъдан ба як қатор фаъолон касбу кори гуногун ифтихорнома ва тӯҳфаҳо супорида шуд. дар анҷом ба ифтихори ҷашни Саид аз ҷониби аҳли фарҳанг барномаи зебои идона намоиш дода шуд. дар шаҳри Душанбе бахшида ба 27-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ шӯрои собиқадорони ҳизби халқии демократии Тоҷикистон таҳти унвони ваҳдати миллӣ асоси рушди ҷомеаи навини Тоҷикистон ҳамоиш баргузор кард. дар ин чорабинӣ атрофи аҳамияти ваҳдату ягонагӣ ҳамчун заминагузори рушди тамоми бахшҳои иқтисодии миллии кишвар сухан рафт. ҳамкорони мо дар ҳамин мавзӯъ шарҳи бештар доранд. дар чорабинии роҳбарияти шӯрои собиқадорони ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ва Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон иштирок карданд. зимни суханронӣ иброз гардид ки рӯзи ваҳдати миллӣ дар таърихи мамлакати мо бо ҳарфҳои зарин сабт гардида он ҷашни ба ҳамоӣ, сарҷамъӣ, иттиҳоду ягонагӣ маҳсуб шуда пирӯзии фарҳанги сулҳ ва ақлу заковати миллати хирадманд ва сулҳпарвари тоҷикро собит месозад. роҳи сулҳ барои мо роҳи наҷоти миллат ва давлати соҳиби истиқлоли тоҷикон буд. маҳз сулҳу оромӣ имконият фароҳам овард ки ба амалисозии ҳадафҳои стратегӣ шурӯъ намоем ва рушди ҳамаҷонибаи ватанро таъмин созем. нотиқон дар баромади хеш пойдории сулҳу субот ва таҳкими ваҳдати миллиро вазифаи муқаддаси ҳар фард хонда зикр намуданд ки ваҳдати миллӣ ва фазои созгори сулҳу субот дар мамлакат тақозо менамояд ки ҳама дастаҷамъона саъю талош варзем то аз раванди босуръати рушди ҷомеаи ҷаҳонӣ ақиб намонем. наслҳои имрӯзу ояндаро ба сӯи тамаддуни муосир, яъне дастовардҳои илму фан, техникаву технологияи навтарин ҳидояту раҳнамоӣ созем. аз ин рӯ бо мақсади ҳифзу таҳкими давлатдории миллӣ имрӯз дар мамлакат зербинои устувори фардоро гузорем ва дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа кадрҳои баландихтисосро тарбия кунем. ҳифзи дастоварди нодир ва таърихии халқамон, яъне ваҳдати миллӣ, вазифаи муҳимтарин ва аввалин дараҷаи ҳамаи мардуми Тоҷикистон аст. таърих гувоҳаст ки дар садсолаҳо ҳатто ҳазорсолаҳо идеяҳое ба вуҷуд меоянд ки ҷомеаро ба таҳаввулоти пешрафт месозанд ва асосгузорони ин идеяҳо шахсиятҳои ватанпараст, хирадманд, ватандӯст ҳастанд ки хушбахтона чунин шахсиятҳо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳизби халқи демократии муҳтарам Эмомали Раҳмон ҳастанд. ҳамоиши имрӯзае ки шӯрои собиқадорони ҷумҳурӣ ташкил кардааст, махсусан барои амалӣ шудани ҳамин идея, ҳамин ғоя ва пешрафти ҷомеа равона карда шудааст. ва ман фикр дорам ки ҳамаи собиқадорони ҳизб дар ҷумҳурӣ барои амалӣ шудани ин идея ҳама донишу ғайрату таҷрибаи худро равона месозанд. иштирокдорони ҳамоиш иброз доштанд ки ваҳдати миллӣ ба халқи тоҷик нерӯву тавон, сабру таҳаммул, файзу баракат, ҳиммати ҷавонмардона ато кардааст ки дар лаҳзаҳои душвору мураккаб халқи мо боз ҳам муттаҳидтар шуда даст ба дасти ҳамдигар медиҳанд ва барои суботи устувор ва оромии ватанамон софдилона заҳмат мекашанд. ба муносибати таҷлили савзовор аз ҷашни 27-уми солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ ва бахши кор бо занон ва оила дар Академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мези мудаввари илми амалӣ дар мавзӯи занон ва ваҳдати миллӣ доир гашт. гузориш дар ин хусус. дар мези мудаввар маърузатчиён изҳор доштанд ки маҳз самараи ваҳдати миллӣ ва тарғиби пайвастаи ғояҳои он буд ки Тоҷикистон дар муддати кӯтоҳи таърихӣ ба марҳилаи рушди устувор ворид шуда дар самти беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ ба дастовардҳои хеле назаррас ноил гардид. хусусан дар шароити ниҳоят ҳассоси ҷомеаи ҷаҳонӣ
то рафт мураккаб шудани авзои сиёсиву иқтисодии ҷаҳон, печида гардидани раванду тамоилҳои ҷаҳонишавӣ, ҳифзи сулҳу суботи ҷомеа ва таҳкими ваҳдати миллӣ аз ҷумлаи вазифаҳои муқаддаси ҳар як фарди бо нангу номуси миллат ба шумор меравад. ваҳдати миллӣ дар маҳаки давлатдории навини тоҷикон меистад, зеро он ибтидои давлатдории навини тоҷикон аст. маҳз ваҳдату ягонагӣ буд ки рушди босуботи соҳаҳои мухталиф таъмин шуда тоҷикон дар арсаи ҷаҳонӣ чун кишвари демокративу ҳуқуқбунёд шинохта шуд. зикр шуд ки пеш аз ҳама ваҳдат барои мо аз он ҷиҳат боарзиш аст ки он ба ҷанги шаҳрвандӣ хотима бахшид ва садди роҳи таназзули давлати мо шуд. мақсад аз баргузории ин чорабинӣ тарбия намудани наслҳои имрӯзу оянда дар рӯҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ, арш гузоштан ба муқаддасоти миллӣ ва хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳимоя аз марзу хоку буми ин ватан мебошад. зери ливои вожаи ваҳдати миллӣ мо иттиҳод, сарҷамӣ, якдилӣ, осоиштагӣ, ваҳдату миллат, сулҳу амният, шодиву нишодро мефаҳмем. бояд гуфт ки ваҳдати миллии тоҷикистон ки бо ҷонбозиву талошҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва фитрати халқи сулҳхоҳу матини ирода ба даст омад, ҳамчун рамзи эҳёи миллати кӯҳанбунёди тоҷикон неъмати волост. ваҳдат барои мо раванди дигаргунсозиҳои зиёдро пеш овард. самари сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ аст ки мо нақшаҳои худро доир ба пешрафти босуботи мамлакат, ободониву созандагии ватан ва зина ба зина беҳтар гардонидани сатҳу сифати зиндагии мардум дар доираи 4 ҳадафи стратегияи миллӣ муайян ва муттаҳид намудем ки имрӯз бо дастгирии самимона ва саъю талошҳои ватандӯстонаи халқамон дар ҷодаи амалигардонии онҳо бо қадамҳои устувор ба пеш қадам мезанем. дар анҷоми мизи мудаввар ба як қатор занону бонувони фаъол сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоилӣ Сомонӣ тақдим карда шуд. дар рӯзҳои таҷлил аз солгарди 27-уми рӯзи ваҳдати миллӣ, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва волидайни сарбозон аз шаҳри Ҳисор ба дидорбинии фарзандони сарбози худ ба яке аз қисмҳои ҳарбӣ ба шаҳри Турсунзода сафар карданд. волидон зимни дидорбинии фарзандони худро ба ватандӯстиву хештаншиносӣ даъват намуда, ба онҳо хизмати содиқонаю совдилонаро таманно карданд. дар доираи баргузории чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор вобаста ба 27-умин солгарди ҷашни ваҳдати миллӣ, гурӯҳи таъсисдодаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва падару модарон ба қисми ҳарбии қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода ба дидорбинии сарбозону афсарон рафтанд. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор барои тарбияи фарзандони ватандӯсту хештаншинос ки имрӯзҳо бо сари баланд ва бо садоқати афзун дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон хизмати ҳарбиро анҷом дода истоданд, ба волидайни онҳо изҳори сипос намуданд. дар расми дидорбинии сарбозон волидайни онҳоро намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор, бахши кор бо ҷавонон ва варзиш, комиссарияти ҳарбии шаҳр, шуъбаи кор бо занон ва оила, собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳр ҳамроҳӣ намуданд. волидайни сарбозон дар ин қисми ҳарбӣ бо шароити буду бош, ошхона, ҷои хоб, макони истироҳату фароғат ва машғулиятҳои сарбозон шинос шуданд. имрӯз шоҳиди он гаштем ки тамоми шароит дар қисмҳои ҳарбии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муҳайё гаштааст ва имрӯз ҷавонони мо бо сарбаландӣ, бо ҳисси баланди ватандӯстиву хештаншиносӣ дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон хизмати содиқона намуда истоданд ва баргузории ин чорабинӣ ва аёдати волидайн шаҳодат аз он аст ки бар иҷрои нақшаи даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳидоят менамояд. баъдан дар чорабинии намояндагон суханронӣ намуда, афсарону сарбозони шуҷои ватанро ба муносибати таҷлили 27-умин солгарди ҷашни ваҳдати миллӣ шодбош гуфтанд. таъкид гардид ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри мустаҳкам намудани қобилияти мудофиавии ҷумҳурӣ, баланд бардоштани сатҳи омодагии ҳарбӣ, беҳтар гардидани шароити моддиву техникӣ ва вазъи иҷтимоии хизматчиёни ҳарбӣ пайваста ҳамкорӣ менамоянд. роҳбарияти қисми ҳарбӣ ва сарбозон бо сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор, бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳр сарфароз гардонида шуд.
در فرآورد چورابینی هنرمندان بخش فرهنگ شهر حصار سرودهای وطن دوستانه را پیشکش سربازان نمودند. اقدام مذکور جهت بلند برداشتن حس وطن دوستی جوانان مساعدت فعال خواهد کرد. بیش از 200 اثر رسامان جوان تاجیکستان و چین در نمایشگاه بین المللی صنعت تصویری نورسان و جوانان که تحت عنوان جهان آینده در آثارخانه ملی تاجیکستان آغاز گردید به معرض تماشا گذاشته شد. کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در یکجایی با ساختارهای داخلدار جمهوری مردمی چین از سازمان دهندگان نمایشگاه بین المللی صنعت تصویری نورسان و جوانان می باشند. جزئیات بیشتر در مطلب نوبتی برنامه. نمایشگاه بین المللی صنعت تصویری نورسان و جوانان تحت عنوان جهانی آینده در آثارخانه ملی آفریده‌های مصوران نورس و جوان را از دو دولت همسایه و دوست و برادر معرفی کرد. در چورابینی مذکور نمایندگان وزارت و اداره‌ها از جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین اشتراک نمودند. طور اطلاع داده شد مقصد از برگزار نمودن این چورابینی جلب جوانان نورسان به ساحه صنعت تصویری، هیکل‌تراشی، صنعت آرایشی عملی، کلوگری، زرگری، رسامی، تبلیغ و تشویق و دستگیری استعدادهای نورس روانه شده است و برای باز هم رشد فرهنگ و صنعت دو کشور به هم دوست و همجوار زمینه مساعد فراهم می‌آورد. در نمایش جهانی آینده بیش از 200 اثر رسامان جوانی تاجیکستان و کشور دوست و برادر جمهوری مردمی چین پیشکش تماشابینان گردانیده شد. هر یک استعدادهای نو به نو پیدا می شود. ما دوستی بین دولت ها رو بسیارتر رشد می دهیم، برقرار می کنیم. از صنعت تصویری دیگر دولت ها با خبر می شویم و روحیه زیبایی پرستی کودکان نورسان خودمان را نیز زیاد می‌گردانیم و محض همین چنین آزمون ها هستند که کودکان ما شوق و رغبت زیاد به صنعت تصویری پیدا میکنند و در آینده میخواهند رسامان خوبی باشند که به دولت و ملت خود فایده رسانند. باید تذکر داد که جمهوری مردمی چین یکی از کشورهای مهم در سیاست خارجی حکومت جمهوری تاجیکستان محسوب یافته. مناسبت‌های دوستی و همکاری‌های گوناگون جنبه تاجیکستان و چین در شکل بسیار جانبه به میلان رشد نموده ایستاده است. رابطه‌های بین خلق‌های ما تاریخ کهن داشته هنوز از زمانی راه بزرگ ابریشمی منشأ می‌گیرد و همینک در مرحله نو طول بیش از 13 ساله است که با تدریج رواج و رونق می‌یابند. ذکر نمودن به مورد است که در پیشبرد ثمره‌بخش این روندها نقش راهبران عالی مقام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان و رئیس جمهوری مردمی چین جناب سی جین پینگ که ارتباط دوستانه دارند بسا مهم می باشد. زیرا مکالمه دویمی سطح عالی زمینه استوار سیاسی را برای تحکیم مناسبت‌های گوناگون جنبه جانب‌ها در سمت‌های گوناگون از جمله در ساحه کار با جوانان فراهم می‌آورد. باید گفت که در تشکیل نمایشگاه بین المللی صنعت تصویری نورسان و جوانان تحت عنوان جهانی آینده انتخاب مصوره‌ها، آرایش علمی بدیعی نمایشگاه، کارمندان وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، متخصصان مؤسسه دولتی آثارخانه ملی و اتفاق رسانه‌ای تاجیکستان سهم گذاشتند. тавре навакак ба мо иттилоъ доданд имрӯз таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. тафсилот дар ин бора. 28 июн таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. дар маҷлиси ҳукумати кишвар нахуст дар бораи барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ҳисоботи раиси кумитаи ҳифзи муҳити зист баҳодур шерализода шунида шуд. таъкид гардид ки барномаи мазкур бо мақсади амалӣ намудани чорабиниҳо дар самти шинонидани дарахту буттаҳо дар шаҳру ноҳияҳои кишвар таҳия гардида ба коҳиш додани газҳои гулхонаӣ, барқарорсозии ҳолати экологии ҳавои атмосфера, нигаҳдории устувори тавозуни табиӣ, мутобиқшавӣ ба равандҳои тағйирёбии иқлим ва ғайра нигаронда шудааст.
баъди муҳокимаи масъала барномаи давлатӣ тасдиқ гардид ва сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вазорату идораҳои дахлдор, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо супориш доданд ки барои татбиқи пурсамари он тадбирҳои мушаххас андешанд. аз ҷумла таъкид гардид ки шумораи хоҷагиҳои ниҳодпарварӣ зиёд ва самараи кори онҳо беҳтар карда шавад. дар идомаи маҷлис доир ба нақшаи кори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар нимсолаи дуюми соли 2024 ва ҳисобот оид ба заминҳои мавҷуда, тақсимоти онҳо аз рӯи гурӯҳҳо, намудҳо ва заминистифодабарандагони кишвар ба ҳолати 1 январи соли 2024 гузориши шахсони масъул шунида шуд. лоиҳаҳои як қатор қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру илова ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи агентии назорати давлатӣ, молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру илова ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила муҳокима ва барои баррасӣ ба маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол карда шуд. ҳамчунин масъалаҳо дар бораи стратегияи рушди муассисаи давлатии Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ва таъсис додани донишкадаҳои байналмилалии муассисаи давлатии Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон дар вилоятҳои Хатлон ва Суғд баррасӣ карда шуд. дар фароварди маҷлис президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба аъзои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати иҷрои масъалаҳои рӯзномаи маҷлиси навбатӣ супоришҳои мушаххас доданд. дастурҳои дигар доир ба ҷамъоварии муташаккилонаи ҳосили ғалладонагиҳо, сурат бахшидан ба кишти такрорӣ дар заминҳои обӣ, сари вақт ва беталаф ҷамъовардани меваю сабзавот ва содироти он, омодагӣ ба тирамоҳу зимистони дар пешистода, бунёду таъмири муассисаҳои таълимӣ ва омодагии ҳамаҷониба ба соли нави хониш, ҳамчунин вусъат бахшидан ба корҳои ободонӣ ҷиҳати истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дода шуд. барзгарони ноҳияи ҷайҳун дар истеҳсоли ҳама гуна маҳсулоти кишоварзӣ таҷрибаи бой доранд. айни замон дар ин минтақа маҳсулоти полезӣ пухтарасида пешниҳоди тоҷирон ва сокинон гардонида мешавад. ҳамкорони мо аз рафти содирот ва ҷамъоварии ҳосили фаровонӣ ин навъи маҳсулот гузориш медиҳанд. иқлими ноҳияи ҷайҳун барои парвариши дилхоҳ маҳсулоти кишоварзӣ ба хусус полезӣ созгор буда, ҳамасола кишоварзонаш дар ин самт ба дастовардҳои хуби меҳнатӣ ноил мегарданд. айни замон дар ин шабу рӯз дар ноҳия ҷамъоварии дастранҷи марди деҳқон вусъати тоза дошта, кишоварзон кӯшиш менамоянд ҳосили дар саҳробударо саривақту беталаф пешкаши харидорон гардонанд. 36 37 илҳомиддин Нозимов ҳамасола аз хоҷагидорон ба қадри имконияташ заминҳои кӯрами обиро ба иҷора гирифта, кишту парвариши дилхоҳ молу маҳсулоти кишоварзиро ба роҳ мемонад ва дар айни ҳол ба ҷамъоварии аввалин ҳосили ба боровардааш машғул аст. тарбуза харбузаро ҳандалака чиндем, ҷамъоварӣ кардем. ҳар сол то 1000 тонна ҷамъоварӣ мекунем. барои ҳосилгирӣ меҳнат кан дар кор, нигаҳ кан дар кор. инамира ҳозир 8 сум мефурӯшем. аймом ё 7 сум 8 сум мегирад. او خودش میبره اینا 15 سم میفروشیمش. اینا تربزه هر خیلی اینا خربزه 8 سم 7 سم هندلک اینجا همش هست خیلی محصولاته. با اطلاع مسئولین در سال روان با مساعد آمدن وضع باد و هوا دهقانان و زمینداران این منطقه طی یک ماه اخیر است که به جمع‌آوری محصولات پالزی سرگرمند و گفته می شود که طلبات مردم علل خصوص توجه تاجران داخل و خارج به این نوع محصولات پالزی که در منطقه باختری ولایت ختلان پرورش می گردد روانه گردیده است و همین است که با جلب زیاد کارگران موسمی محصول دست دهقان را از سر زمین چیده با نرخ دسترس خریداری کرده به فروش می برآورند. امسال نسبت سال 2023 و 2022 حاصل پالزی خوبتر از حساب باد و هوا خوبتر شده است و دهقانان فایده خوبتر به دست آورده ایستادند. صاحبکاران از ولایت سوخت، شهر دوشنبه، شهر باختر و دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوریمون آمده برده ایستادند. زمین ها که در شفت
шоҳроҳ ва роҳҳои маҳаллӣ мебошанд ва деҳқонон ҳамина ҳосилғундорӣ карда як қисматашро соҳибкорон мебаранд ва як қисматашро ба шафати шоҳроҳ бароварда худ савдо мекунанд. طبق اطلاع از حدود ناحیه جیهون تا به امروز صدها تن محصولات پالزی جمع‌آوری گردیده با بازارهای کشور و بیرون از آن برآورده شده است. از این رو کشاورزان با استفاده از آب و زمین زرخیز تجربه بای خود در سمت کشاورزی، انتخاب تخمی‌های منطقه باب و درست به راه ماندن کارهای آگروتکنیک در این ایام برای فراوانی بازار استعمالی ساکنان کشور با محصولات تر و تازه سهم می‌گذارند. در ناحیه یوانی ولایت ختلند فستیوال جوانان تحت عنوان سهم جوانان در تطبیق آرمان‌های ملی گذرانده شد. ضمن برگزاری این چهاربینی شرکت کنندگان با چند سمتی فعالیت ساحه‌های اقتصادی ملی ناحیه آشنایی پیدا کردند. گزارش در این باره. فستیوال جوانان تحت عنوان سهم جوانان در تطبیق آرمان‌های ملی در ناحیه یوانی ولایت ختلند آغاز گردیده با شرکت سردار ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت ختلند و دیگر جوانان فعال ولایت تا شامگاهان ادامه یافت. در فستیوال مذکور هیئت شرکت کنندگان در استفاده دهی میدان خرد پرچم که در دهه رودکی جماعت دهاتی ستاره صلح واقع بود اشتراک نمودند و در ادامه سفر همگی از خواجگی دهقانی رقیه دیدن کردند. سمداران خواجگی دهقانی مهمانان را با پرناز و نعمت و خوراک‌های ملی خوب پذیرایی نموده. مسئولین از فعالیت نظررس خواجگی گفتگو گذاشتند. به اطلاع داده شده خواجگی دهقانی رقیه در اختیار خود 20 هکتار زمین داشته. همه ساله در آن کشتی تمام محصولات کشاورزی به راه مانده می شود. همزمان با اشتراک رهبریت ناحیه در قصر فرهنگ همایش علمی ادبی برگزار گردید. قبل از آغاز همایش مهمانان از دستاوردهای نظررس نسل جوان دیدن کرده به ورزشکاران و جوانان فعال ناحیه یوان بهای بلند دادند. در همایش خان ضمن برآمدی خویش ابراز داشتند که در کشور 70% اهالی را جوانان تشکیل می‌دهد که این از نیروی بزرگ اجتماعی بودن جوانان در جامعه ما شهادت می‌دهد. گفته شد که آینده دولت و ملت ما به نسل جوان منسوب بوده. محض جوانان در بین دیگر طبقه‌های اهالی بیشتر فعال بوده امید و تکیه‌گاه دولت میباشند. همین است که در دوران صاحب استقلالی کشور با مقصد بلند برداشتن نقش جوانان در جامعه فعالگردانی مقام آنها در حیات اقتصادی و اجتماعی کشور دوره به دوره تدبیرهای ضروری اندیشیده می شود. سپس اشتراکچیان فستیوال از قسم نظامی 6593 بازدید به عمل آوردند. با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت به سربازان و افسران قسم نظامی خانه ادانه آراسته شد. مورد ذکر است که سال سال صف اختیاریان برای خدمت در صف قوه‌های مسلح می افزاید. زیرا عین حال در تمام قسم‌های نظامی شرایط خدمتی و معیشی فراهم آورده شده، سازندگی و بنیادکاری با مرام ادامه دارد و جوانان سنی خدمتی باید خوب درک نمایند که خدمت ارزی صداقت به وطن مادر پاس داشتن ارزش‌های ملی و منفعت دولت و خلق می باشد. در ناحیه یوان فستیوال جوانان ولایت برگزار گردیده ایستاده است. در دایره این فستیوال ما از قسم نظامی و خواجگی‌های دهقانی و کارخانه‌های صنعتی بازدید به عمل آوردیم. همزمان در افتتاح پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان که با قوه و مساعدت جوانان در زمینه دستور و سپارش‌های پیشوای معظم ملت بنیاد گردیده است بازدید به عمل آوردیم که این بار دیگر به خاطر بلند برداشتن هویت ملی، خودشناسی و خودآگاهی و کمالات معنوی جوانان نقش بغایت مناسب گذاشته می‌تواند. بعد بازدید نمودن از قسم نظامی، اشتراکداران فستیوال امروزه از فعالیت جمعیت دارای مسئولیت محدود شرکت بین المللی استحصالی جونسای ماهر سمنت و اثرخانه کالج تکنولوژی فارماسیفتی تاجیکستان شناسایی پیدا نمودند. اینچنین باید قید نمود که ساحه ورزش در ناحیه نیز در برابر دیگر سمت‌های خواجگی یکی از سمت‌های اولین درجه محسوب یافته در دوران صاحب استقلالی کشور مرحله به مرحله تا به امروز رشد کرده ایستاده است. طبق اطلاع در ناحیه دو مؤسسه ورزشی فعالیت می‌کند که در
онҳо 745 нафар машқварзон аз рӯи намудҳои гуногуни варзиш машқу тамрин менамоянд ки дар 5 моҳи соли равон аллакай варзишгарони фаъол ба ноҳия 90 адад медалҳои сатҳи байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва вилоятӣ ворид карданд ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта 12 адад зиёд мебошад. Дар ноҳия 1 адад варзишгоҳи марказӣ, 202 адад майдончаи варзишӣ, 38 адад толори варзишӣ, 4 адад ҳавзи шиноварӣ ва дигар иншооти махсуси варзишӣ ҳамарӯза барои бештар ҷалб намудани аҳолӣ фаъолияти пурра намуда истодаанд. ба хотири қадр намудани заҳматҳои варзишгарони касбӣ аз ҷониби раёсати корбоҷавонон ва варзиши вилоят сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. қисмати дигари фестивал бо баргузории шоми ваҳдат дар ҷамоати деҳоти Ситораи Сурх ҳусни анҷом ёфт. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилооти Навид. манзури шумо. барномаҳои дигари телевизиони Сафина идома дорад. дар давоми шаб бароятон истироҳати хубу хушро таманно мекунем. хайр.